Tonebe ima detaguna nubu boade keo. Nubu boade ke. Ame ade ke mele anyigba yachi. Ike yacho bubu. Dokui bobo blibo achona nemenyi yaema. Tonebe ne kpere inchi. Tonebe ne doyebe hohoba sirodai egbe. Raditi ke globe echoye pe lon basi chokplati. Eglona mbe nye fa fa le tinye. Angle lon blibo. Eglona mbena nye fafa le tinye. Eglona mbena nye fafa le tinye. Ye bavala tema. Megati ragbalo. Tone bena icho ibe diroku icho de pavalate. Eglona be nye fa fa de tinye. Ao. Sigle mano getie. Pavala temano ye pavala temano ye pavala temano menye be Sese kene chole miaklo. Nane ke matima homi le wasimo. Nane ke matima homi apetio le wasimo. Nane nyase o atre de mi apetio me. Nane wo seo no puanyi no le mi ape eme ba me o me. Eye mi alon o nya o. Ya chomi arokyo de wa valate. Eye mi ajesi o nyonyo. Mi dak bena o. We don semi. We de dokyo ofiami. We de mi jura le mi ape bafinya finya o me. We cho wasi cho black onami. We cho lolo blibu cho punami. Yesubo. Ye yirao. Akbeno de wa me gbono nota. Le Jésus-Christ ben come. Amen. Hallelujah. Me dibe mi aponu via de po. Eye mi adogbera. Hallelujah. Hallelujah. Jotinam be menye Yesu to ao be menye Yesu to be menye de la ao
Oh, Georginam, Georgina, Bemenye Yesu. Oh, Bemenye Yesu. Oh, Bemenye de Georginam, Hey, Bemenye Yesu. Oh, Bemenye Yesu. Bemenye de la Georgina, Georgina. Oh, Bemenye Yesu. Bemenye Yesu. Bemenye de oh, Georgina, Georgina. Hey, Bemenye Yesu. Oh, Bemenye Yesu. Bemenye de la e Georgina, Bemenye Yesu. Oh, Bemenye Yesu. Bemenye de la Alléluia. Nani le mao pe khokhon. Alléluia. Là on nous bla nuit bena miano chotivam miano mau pen bedasio sem bo mi manye mau to mi manye Yesu to be eto ya mano miasio abe ale ke vibubu aglo ene bena matro ito nye ba feme matro ito nye ba feme ma troi tonye ba peme et toi de la signe plonya nya de la signe nous tuare no biblia me David nyati se seo to gbo na nous tuma eto nu gedeme pour ma u gbo na enyi ame le ife didi me Egbele Salomo blavevon etolia me mion kata mie klene alo mia gate matro klefa mi po nyati se yoke o glo le fimala Salomo blavevon etolia eni Salomo yoke mioke kle mie jesi vode mie de angle kurentia Alléluia. Egblo la fima bena Yehowa eni mekao Yehowa enye kplo nye eye nukao nani ke mahiamo meke honya majiseo sister ana mhonya jise mhonya kura mhonya abereglo Yehowa enye kplo me enu hiam glo ebe ile danu evoa enu kele tuya fie ela bera subosboro me anova oklena Salomo ya oklene ko eva glo keka be Yehowa enye kplo la nye nu si anu le hiam Alléluia. Eto nu me klemao eye ova du je sibena ne icho yepe lupo chona Yehowa ne idasi le yibe vivli onti idasi le yibe dikouple nou poti o katansi ye ikpanko dipouple anigba ola ike dedo kito Jésus-Christ me e icho yifa gbe yife luvo yife gbogbone ne wa kplo ila na neke anya. Alléluia. No viole mia dome gearo moa nele nu titi dome na teti nu do nkeke ve ne nu titi do a nele wo tututu gene le kachacha me kuma wa no chondubu no danu le gbon to cha ma dro. Alléluia. Nu yo kecha egab nu yo kecha la no mi ana wa ma dro e la ben ko wolu bon ko e difo nyemenya be
Grand sœur nyemia le on me tout mo ton gbepo. Garo mo tonne le mi le titi dome. Ye ne le tinu do le kachacha me ple mau. Dudu achama no dro. Meni be do e dollar no e meni be dom le wolo. Ola no senti be na il me du nu o voir. De que ola ti jojo be dole wum la o de que dole wume ama. Alléluia. Minya ma yelo. Ma oui. Obe klo Israël vio ple no pe blane. Pe blane. Obe amero ba fokpa to cha. Obe ameyo ke odi. O to popolo kakaka pendant 40 ans na ne keme wa fokpo. Mina te khonya majise amlima. Amlima. Me dit ma dou se novio. Meni ma ou balo, meni ma ou kuku, meni ni ya magic be ma ou yebe mine sonu ya va nemia onu ya na mi aw. Yehowa enye kpolo la ni na neke mahiamo. Na neke mahiamo. Na neke mahiamo. Meni bena obunja fon garo mo gama no asiolo. Garo mo la fon gama no asio. Voine Yehowa nye kpolo la yo. Alléluia. Ola garo mo la ngolo ben tocha be gamle isio. Alléluia. Ola ngolo be gamle isio. Enu yoko fle na san no kwa la no dro pletoa ola ngolo ben tocha e la bena mau fa me gbono no ale le me o tellement que na no maga dro tocho. Mutifa fa. No ike nana mo be lu wotina jun. Eyacha. Yehowa fa me gbono no gbogbo kokwe fa me gbono no ike me lewa. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons to yo ke mi le ducha ele umilo. Yehowa enye glola. Konsira ike mi va mi ike do me gbe mi le ponucho ale ike mi awo. Eye mi ati. Allez que mia o eye mia retrotrova eye mi globe afode de gbanto ike la nabe trotro la va me fa gbeme ike la nabe trotro la va me fe ntinyame ike la nabe trotro la va me fe didi meme enyi bena ame ane wa kpo gbugbo gadi to mau fe nyame ame ane wa kpo e me be trotro nyati ya le vevie nto. Ta mini amesia me ikele Israël wa Biblia be me amesia me ikele Israël yeni Israël to me amesia me ikele glo afeto la e yenye mau pe vio ta kwegbo be na nyegba pli o la ka chacha le nyegba pli mau do me do jesibe na menye nouveau o la me de jesibe na Yesu va coup de tanye. Mais do jesibena o fie fide nye nouveau ota. Mais do jesibena nous vont le nous blême le mianti. Eye over ko e fuma di formare nye Arnold. O chana tona do kyo bena enye nti Yesu va kudo. Eye me coup de deo e fonde chitre. Bena le ye fen comme là makpochi dudu le si atama chodo kunye ne blibo e la bena e ya enye mola e ya enye nyatefea e ya enye akbela Biblia globe to e ya mame anyi somi we mi globe na to enyala me ame yo ke kpo gbugbo gbaji cho enya dagbe la me
eye mi kwe bena enya me wonu sia nu le eye enya mano me la o ma te ma onko na nekeu ta ele bena ameike kpo gbugbo gadila ha fie nu wa tro le fa gbemela ele be wa cho edokui acho de enya me sister ole senya mi le va choti enyo mi le dogbera enyo mi le yinovio gbo enyo vo ha fie stotro ne wa va ele bena o tola na cho dokui ola acho de enya me eye enya ne wa donti la ela be oglobe na o me atem awo na neke nuka manoemo enya manoemo. Alléluia. Ne ezadome me coudroin eye me po ku me po dan me po akekle me po afi me po kokloare enya ka enye mau fe lolonu kure nyamanti o. Alléluia. De me jesi bena onam sembe mazon kao. Le ti de gbe o. Eye nana ke ma onko. De ongle dadia. Le Jésus-Christ ben comme ongle di bena mazon da. Bla ki kle. Le ti de gbe bem se o katadi. Eye nana ke me le a o fomo. Le si ata le Yesu ben comme me badroya me kake. Eye me note le nyate fe ma di. Evo. Si be paga inenia nani ke majo. Voilà qu'on a tué kobe oh podre ria mnyo la mnyo. Kwa enu la ke qu'on a kobe na enu o jegbegle. Avant globe o Christo to choti ya me to mi le soti wa mecha dona gbera o mu onani yo de ni nya ma upenya ike trona no mewa. Ye na vu Biblia na globe le Yesu ben come. Onglodi bena me benono mea papa owenye mau ebena menye mau ike onanko blona nyaaya na totro anu menya megbeto vie na ba globo imagate mawel enu ike ne gloa eya ekwe avame lesi atale Yesu ben come ne va menenema de na tema no telemea aro choti po oleva mau penya etinono le mau penya me tano ya va choti a ola va ple dio enyaka mo ko blokure asigba anti o enyaka mo blokure ogba ple vi o anti o enyaka mo blokure ahosi yike Elisa vai pape me ye Elisa glonyare jibena e wokle ami ma vole siamo ta le Jésus-Christ ben come me glonyare de woze anti le Yesu ben come e wo ma vole mo me glonyare la amigo anti ami ma vole mo le Yesu le lava me o bloqué afi mia do fio ha do me o bloqué mia be salaire o be wa onia e ona eyi ade afie ola cho gana mi e va do afire ami ba je ni adogbera ye me lenye pa pe so le Yesu ben come o we globe na e do lara la po gomena nko e be fetu ta le Yesu ben come mi owola mi wo tiatia be mi asubo ta wo nya ya va me na mi le tri ketua o konya tonya rodam ame poti o kata to o me cho roda o amen. Eike mi ba ku me ba se gomo be amere yifima eike o jesi amota e ya jabe wo affaire ta ike o affaire avoir e globe na one cho amebu cho deme me yo ame oben ko ela be onlo mia keke mia ben ko de liste de kaji ta eike o we tovo kwa enye nkonye le ni a dossier nya le gomene to azerika ta o cho to nya cha o we botiawa ongolobe. Alléluia. Kwa afi mi ava dogbe mara metona mi le eni a WhatsApp be groupe de me metona obena onena ne mi atinu do ne mi adogbera ne mi ave po mi afe du don do me ava feto
ne wa kwe bobena okpere mianchi be o be e ya iko me tu fe na yo ho ade me wu ntiti do kple gbedodora vom nu ka be ntiti do mawu ike he avuvu toto vana ame yo ke subone le ame yo ke me subone. Alléluia. Alléluia. Mawu nya de ke me lebe mawu nya de prospérité awo mawu ike nye tonye to akeke akea e wona nko ele abenavia o ele abenavia o David nye nue ebe na Yehowa e won ko yenye kplola nye na neke ma won ko ma nyamo nu ike mi wona nyi be mi on to mi ve so na mi aroki ona na amewo be aw e vonam la honam mere pem la sinye wo gbo em va no woni ni ade ma wula kwate hona wa ma hona o ma kwate hona o paseri meke abede ke devia bubu aglori bore ko le do vlomda ma tro ifufu nye ba peme karu mola to na ma obe be yim ame yin dudu a tim do ndula na yiwa be o mu onpo be edo la tro do lava tro do lava. Alléluia. Et les ya o mea na no le ke mi no la gben le gbo me di be mi ato asie di mi ahlem le Petro ba agbale gbanto etavelia me Petro ba agbale gbanto kami ale yalo. Alléluia. Petro pe agbale gbanto etavelia ebe pukigba 1 Pierre 2 à partir du verset 1 et yata mi de vondi nyenye katan ple adam von katan ple alakpadada ple nouvava ple amemu zonzon katada. Alléluia. Mi de vondi nyenye katan adam von katan alakpadada nouvava ple amemu zonzon eye abe video enela gbogbomenoti timato na dromi vevie bene miachi to eme hena hohola ne miedo ekpo bena afetola yenye dome nyoto. Alléluia. Alléluia. No vinye ele bena no dogbera ne mi vare kare no dogbera bena aw ye hama jesi mau pe dome nyonyo ne mi le di abe enyo ye felon lon lida enyo ye felon lon lida enyo Yehowa nyo enyo yefelo lolida no va po leke to gbobe nenye nouveau la to gbobe na medeu to gbobe mele jojo la mau le benao mau le pota novio mi atore mi okatan o sukul kokobe akbale potia fi mi nyam ba we to gbobe metiwi ku pereka enyin tu tuatu la meme 33 ans jeune garçon sukul kokobe akbale potia nyana nunye ike nyame ja yi dodokpo akbale potia be dodokpo eye pere ntinye eye do afodo fe na mbe wedeke nye kwimi na nyireke dome oberi sukulu efia na nuye dome ye kwevo agbale koko nu nya ple mo kata oti anyi la fifia
me benade mutu dwatulo me be dono la be afire be tension alo na nekele weolo dwatu ni de kajevi tari ni se gome benade to gbobe imeje o fo ma unyo domere nti na da si ti obena ma o fe lonlon ni kadi unti amerube di sese edi amia fe di se unanu hallelujah ma one vemianu e na bena ameme onanko ameme tina hallelujah nenu kuaje epenyi gbadi ala ma onko mathematio edi sese edi machoke ola tona ma obenare yingbale dio ela benele nenea enu ochome enu me ja ti la gbo ye won le glona mi alo mi akata mi alo matrokle ebena mi onka eyata mi denu kada o vodi nyenye plenko adanvon plenko alakpadada ple enu vava ple amenu zonzon katanda elabe enu mowe blena nu le amenti enu mowe blena nu le amenti enu mowe nana bena mau fe nu kwa metina le ameme o fike vondi nyenyele fike nu vava le fike enu okata le domoro da kwa ne do la imegbe be nkele oye yo ne mawira no vinya nya mawo be vimni mawo nko makpo esinu ela benanko eya enye kesino no tona me siame il est riche envers tous makpo esinu ni ma vont ni ma kedio ela bena menye ben me kabe vi menye o mawo be vi menye agblem dadi o enye ma to gbogbo be me bora wa mne be won ame on de kena olu ele mi okata mi ame on to we la do jesi do ku obena imle ti be nuya ni ba do tarudo akpo di jore no vi onti akpo di jore no vi obe enu de dinamenti le mi abe pour mo me alléluia mi onto eno de kavio mi onto to de kavio aba mi onto no de kavio to de kavio nyao nyao to onwe alléluia enwa la na bena ma o pe yayira ma onko ma kule o ma ti o eye o hu na gbo na na nko nuku vu o be wati alléluia etonje kunyeku sister Remi la fire yi mi jave dogbe na pometoaro yemi no ajedom mi no popom le pome ame yo keko gasia gamene mi iwagbo ebe ne mvale rekea tasi ya na be mle be no nam rekea ni ne arike ame siame be nyale yagbo nyakpo be nanko ame wa gban yefe lamela nyakpo ame amja no nyure gbere mja no sisire gbere evegwa yefe nu okata mja onko na ne kem ja jidine o etongwa nkacha eke gbanyara na nkejo no eviao de kem wona nko de kem do nata mi kpo bon mi anto mi o example akpo amekeko ame ya cha we anam no ame ne mi yegbo ame ya cha we anam nja so kegbero ne ogbula mesia me tola we be nyisoare o cho mu onam neke a vo eya mo na ne pe gbere lo
Et am ja on de gbere ame nyale gbo ne amere le nenia mi akpobe nu sia nu ikebela wa de kpemnya jejine kwa mi akpa me ikele fara ka mi cho agbe acho le yo garo mo na amero do veve sese no kakare yido ki o meglo do gbera enu ikenyi mau enti mau vinyenye a enu hwasie onye elabe o yona ne ben o gbogbo kokwele mi ame we enyin ko akofala fufu enu ya femto enu ya me seveve poga ke parenti nyene mangolobe papo olave mlanyi enu la keare o edi ola fasi bena oh mais qu'elle vive nyame me ton moi menene po no j'avais ola seveve kaka avoir danser rokio na tona ma obe oh vraiment enu ya 20 ans seveve to c'est fm pour parenti nye yem di be nyane no di menamo akpo enu la ke ola nglobe hu ola nglobe eye no nele nene ye ma wona nko mi po Abraham ple Lotte. Alléluia. Amero la titre denti wa me yabo ola wa fa ola mi nyabe mi guna mi abe nsewo mi ve danavo mi wona ndo ko mi hia chonku dare ko wa no emo jojo odi chonku dare garo mo onto la va de kuku be ma o me de kuku chonku dare na kpori ke ma ya traiter amera Maula no fugbi mena me wa kaka no nya o a mau benu ona odon kum nya feto ike titre eva le glora me poti obe enyem be sam bo nya o homle do me mpo fuso fere ka wa me kenya njesi ka ja be sama o ela bena mi obobore me glonya tefe alo me fonfo ike me joti no iku titre rentinye be yo ja dem yo ja onkan ko yo ja onkan ko iye mi iklodi mbia Yehowa owele tifo o fuida fi ke o tsoya o be me po su o gba tro fuida e ba be o be enye mo kamo na o kamo so do ki o na ma e be mi de nko nous bien nous kata nous yo kata ni nous ike la achaka dio bebe se ibende amere wonde yuko lede jime be nyawa ke be wona ma be na de kaka kwe gbemle se veve ade ja ejesima oja kulo oja ku tona Yesu be nyaware so eso now garu mo la va butambe i jagore Yesu nti wa me ya ke de jagore nti boya so eso kem amero mu so ke ji seolo enti ne mi le gloma unya mi na mi ado to yin no le globe Yesu kure ibe nu vonta de mi onto mi se na nya ke mi glora gomea nya me nya nu von yo ke me wo no nyabe na Yesu va kule ibe nu vonta vominyina me ona neko mi kwale ko tuta kore me be nkumele fie kwa me ka we kuma o tuta kore minyi be na onto onu o tuta kore nkume na olo amebu onu o va le tuta kore nkume na oya ewu foje cha konu yo bo emo kata me la Bible abe me wona neko me won ko me won vo de ko e de kuku na fufu abe na nko fufu o me won ko o me nya nu iwo omlo ta won ko cho abe nu vo soke ta ebe mi ne gbem le mo kata nti eye abe vije o enela kuku iveliema eye abe
Vidéo ene la gbɔgbɔme noti timatɔ na dzro mi vevie bena miati to eme hena xɔxɔ la. Alléluia. Ta ele nu ƒom tso Mawu ƒe nya yike me míawo ŋutɔ mi le tsitsim le, yike me míawo ŋutɔ mi le dzodzrom, yike me míawo ŋutɔ mi le zɔzɔm le. Bena Mawu ƒe dɔmenyo la ne wòadze na mi ƒãa. Alléluia. Ame ɖewo le se vivi na Mawu subɔsubɔ. Elabena womeɖoe kpɔ. No to na ame ɖe bena anyitsi vivi. Eye ame ɖo anyitsi ase kpɔ oa. Ame ɖe le ɖo ese kpɔ. Oh, evivi ŋutɔ lo. Oh, Vɔ eya le gbɔ ko. Oh, eke nu ya dzo vivi ɖe ko. Vɔ etsa le va ko. Ami va lo. Ko etsa va. Vɔ eya me le ɖoe le se o. Ŋutɔ ɖo la ɖɔ Mawu se kpɔ. Mama Bene. Oye senya. Benukɔ. Miɔntɔ ɖe. Ŋutɔ ɖo la ɖɔ Mawu se kpɔ. Ola tsɔ ɖo ɖokui dzi bena ɖe kɔsira ya me le. Ntsa ma ɖɔ Mawu se kpɔ. Da se ɖiɖi la nɔ asi nye benukɔ. Mawu wɔ nukɔ. Enyo evivi. Alléluia. Ne le nenea ye ola kpɔ ŋusẽ dodo le Kristo subɔsubɔ me. Non le Mawu le se kpɔ kɔsira le va le yi le va le yi le va. Le nya bena Mawu nyo yeƒe dɔmenyo li ɖaa o. Gbekegbe la ɖo gbewa yo ame ɖe la wala nka kabantɔ ne nanyi nka tsɔtsi nka tsɔtsi ye mi le du le fia. Ina se de nyanti ana wo me. Alléluia. Wa onya be Mawu nyo yeƒe lɔlɔ li ɖaa. Israël ƒe aƒea ne gblɔ be Mawu nyo. Arnold kple ƒe aƒea ne gblɔ be ŋkɔ Mawu nyo. La yɔ itsa ŋkɔ be nye hã matem agblɔ bena ɖe Mawu nyo. Mawu nyo. Enu yi ke me di be matsɔ kpe ko miawu nu enyi. Nɔviwo ƒe gododo. Alléluia. Ne mi va dzava dogo. Mawu ɖo tame ɖoɖo ɖe Mawu Kristo be ŋuti la ŋuti yi ke nyi hamea. Hame la menyi xɔ, menyi kpe o, menyi tsɔtsi xɔ, abe tsɔtsi xɔ ye awo. Fia enyi godoƒe na kristotɔwo. Vɔ Mawu ƒe gbedoxɔwo la, Mawu ƒe gbedoxɔ la ye nyi kristotɔwo, ame yiwo ke Mawu ƒe gbɔgbɔ nɔnawo me. Alléluia. Eye Mawu wɔ nua ɖo ɖe bena Biblia bena míawo katã la mienyi Kristo be ŋutilã. Eye mienyi ŋutinuwo na mia nɔewo. Alléluia. Ta la nuku ma gblɔ bena ɖe yafi ke ya yi lea ŋutilã ŋutɔ be nya etsi kɔ na ita ya la to la akpa me. Nuku la gblɔ nenea. Vivia ne ŋgbedome agblɔ be enya ŋutɔa etsi kɔ na sɔ. Mais vivia ŋutɔa bon tout est bloqué. Ame ɖe tout est bloqué. Mais bon me bloqué nu keke. Nye nyagba wɔ ne kpo. Nye nyagba ɖe asi le se passé ne kpo. Alléluia. Be me le fi o ame ɖe kpe me le de bubu ŋuti nye o. Ta me bloqué nu keke. Nye la gba te no agbea. Ne to be etsi kɔ nam. Ma to le tanti. Alléluia. Mawu wɔ ŋutilã bena ŋutilã me nuwo katã la to edunɔnɔ le Mawu ƒe nya be ɖoɖo nu la ŋutilã katã ne wòakpɔ titi eye wòakpɔ ŋusẽdodo. Alléluia. Ta ne nyi kristotɔ la sista nate ma tsɔ nane atu nɔvia ƒe agbe ɖo. Nate ma tsɔ nane atu nye xa ƒe agbe ɖo. Nate ma gblɔ oh frère Arnold Iswa Mawu ɖe nu ɖe fia ma. Elabena nya edia ɖeɖe fia la nye me xɔ drɔ̃e alo enu ya be nunana o. Wa enye ame ɖewo ƒe nunana wo kpɔna nu tso na lɔ me. Abe frère Arnold nkpɔ be le wɔ nu ya ɖekeɖekea Mawu be mato na wo bena zɔ ɖekea. Abe Mawu ne yra o. Alléluia. Ame ɖewoa enu ko la ko ɖo nɔvia be nɔvi Mawu ne do ŋusẽ o. Mawu ne yra o.
Konko, msedodo no viame. Amerele a to radidimela a onko a tu rameado. Alléluia. Ta nemi vala le konsira katan mela. Ma ou pour nous nami le Corinthe toba balekban totawi le keliame. Mia te tro ayi mia le kukui de ka komia no telefima. Corinthe tofe agbalekban to kukui wi de kelia. Un Corinthiens 11. Même français yovo. Miakle cho kukui Andrelia. Ebe ke esi mede se siana mila nyematem akafumi o bena nyeva peata menye bena mianyo awu o kebon bena miagblede di awu ela bena gbanla ne mie fufu de rame la pe takpekpe mela mesena bena mamao no amiadome eye mehwa deo di sena ela bena ele vevie bena komamao ha na do miadome bena amesi o likela na jefa le miadome amen me di mia unu le fia afi ke mama nona fi ke enyatoto fi ke afisi afi ejrekple novio kata lela fima nuka eno na fimo eku dolele alléluia sister mile seigneur amesi amela glona do kuya benade na ajre lavare ni to dinyeyo Paulo le globena neo java fufula tamedodo le fufufu nti tamedodo le takpepe nti bena nemio kata mie va kpetala mia onu ka wo mia ga anyo ale ike mie va cha menenea elo nibe kemi va do goreke a le ike mi le cha mi rola maube nana le mia mena mia rola ga anyo bo eimeke ajre amenovi gomezonzon efulele amenovi tala no vala o gava gblena de di u ale iko le cha tane mi kle yedi a mi akobena Paulo le gbogbon bena le o domela amesu gbogbojo amesu gbo le dolem eye eku le wa dome ela bena nko maudo tamerovo o gble kodona tamerodo ta ameike di la potichi le di ameike le di bena enu ike maude ime ne wachi ameike le di be yiba fe ne like ameike le di be yayira ne va ivi oji la medola no ejre amenovilele enya ome ela bena ameike nyi afe achulala ye pe vie menyi nu gble la pe vie alo medadia menyi nu gble la pe vie gbogbo e bedola nyi anome o ene doje si bena ajre wo pe gbogbo pe mo ne do la no telema o fe nyame alléluia ne le doje si le no vire me kaka ne glonyare ne ko atozuzu Kristo tobe mo do da si enyi be wa no tele Yesu ben come be le Yesu Kristo ben come te se na gbogbo el no vi afa gbeme be ni wa si dodo ta omdora da si le edan be mse wan ti be ba no o to le mi adi be na mi abe mu ni wa no gbele o be vie to le mi aba po me ba ple mi avi o ba ple mi asron mia kwe gbobe na nemi va popula mia tu mia dokyo deti mia wodeka be mau penti kokwe ni wa jede gole mia bagbeme hallelujah dene wo tiatia be na ya choi be diblibo anamawa dene wo tiatia be na ya jisi be na maunyo yepe lolon lida de ne wo tiatia be na ebe ne menglobe Israela nyabo ne todeme
Nye di akude Israel ti. Me kale ike hame alo. Nyafe me. Alléluia. Alléluia. Non viro glona bena. Nunana ike maucho de menye abe enyi plola alo pastor be nunana. Ye menya yo voa menye bena. Amerike me lona be one jusro. Amere lona be one jusro. Ah? Frère Paul. Na te no afire ke ole jusro le. On ka o mia Christo to mi duna ma we ha me ne. Hey, Christo to ya. Ça c'est l'église ça. Enyo ya lo, nya me glona be ah, enyo. Ma o nya le ke o fiana nu o tona ma o pa me o di po nya me glona be. Ma o be ha me ya. Deke ku deke o gale ha. Mi ave doda si enyi be na wa onko. Mi a tui. Ne mi a tui là, mi a oué là onko. A tu mi a rokyo. Eh bien, édifiez-vous. Alors frère, c'est ça non? Édifiez-vous pour être comme des pierres vivantes, pour former l'édifice. Alléluia. Mais les camels on a bon même vingt ne via ba on begle to chare. Alors là on va amener no gble. Non. Pok tanera. No gbanya we via tagalolo cha. Alléluia. Mais les camels on a. Ta menyo we Christ to. Ananiko c'est le corps de Christ ça. C'est ça. C'est bon. Vois, mi jakba bena. Mi woto be mi atu mi adokyo be mi o mi zu popo me be ho ike me nu me vo sa le di. Alléluia. Gapopo ike ma cho ano glonya kure pastor nti be pastor ya cha be pastor pon kolora bon mo ba me o alo mi pa ba gbera po sister ya kwe ra gak popo ko la sola no ne ah Yesu e wo fa ma ton ya yen gbo ke bibla blibo de kacha tete pere ntinye neke ma o ma pere no vi on tiro pola po bena enu la no tro ina mi atitre mi adogbera to ma vome I ma vome ma we nenye ya kwena cho ma vome I ma vome ma we nenye Choma vome ima vome ma we nenye ai kwen choma vome ma vome ima vome ma wene choma vome ima oh ma wene ma we Kona choma vome ima vome Dobera tona ebe ye pe fia dudu ya ne he trotro ye va ipe ntinyame
ne wo ipe dine ya zuye toblibo ne na ye va gbe ne chekule ime tona Yesu be Yesu do gbera ya wa gbe ne chekule menye wa gbe ne yo nyeji nyasia nya ike adocho menye la ne na gbe me chonye veve se so kata cho dare wa fote me cho agba pepere sia de cho dare wa fote Maou yike chonye nouveau cho kemla. Me cho de siade now. Me kanu yo ke jova i chan. Nebe mingolo be chan be nuo. Boda. Me le nuo ye wom. Eye e domo da vo huhu. Akbe no Yesu. Akbeyeye be ne donam. Me do kube ngbenamo. Me do jikube ngbenamo Yesu. Ne yom va hena akbe hoho. Ne yom va hena akbe hoho. Ne yom va hena akbe hoho. No vinye. Elele va chuti. Elele se maunya. Bo mau me ponye tonao. Na negale ndegba kpoto ko so dare afide do ma hia ele kope me ele afide ke o blobe e waya mi we no be na ne olele do ngba da silenti olo no vinye me de kukuna on lodi bena le Jésus-Christ ben komela wa degbe fa mouvon be chochoke ebe ho amagba to nko bubu ade ti avana megbeto ho me anemenyi Yesu to ne bena me popo do kwinye now ewu Esther benade ne maku ne mati agbe Vola, manani bakle ma ope juko. Ruth tona Naomi bena nyema tro imegbe o. Wafe me anye nyafe me. Wo juko anye nye juko. Wo mawu anye nye mawu. Me kanu ike ajo. Tona Yehowa bena me kanu ike ado chwe menayo. Ni bakle nya fera mi anye to me gbe la zikiri de sia de gbo me gbe la fa de sia de gbo me gbe de anu yo kata me mi me ho me gbe lo gbo le Yesu ben come be manye to blibo manye to blibo Yesu tamonam Yesu tamonam Yesu tamonam Yesu tamonam Yesu tamonam Yesu fiama fodofe Yesu fiama fodofe fiama leke ma ponu omolodi bena me yo ke do an lenti ola nu ma pe o David blobe nyeme kwa me jojo ebe titi me obi anu po didn't nenema. It didn't nenema. It didn't nenema. It didn't nenema. It didn't nenema. Le Yesu ben come. Mauto menyoto. Mia no vi oke la vie femme now. La bakpekpe d'eta. Le fea d'eta. Le nyajora me a dit d'eta. Yesu. Doa lododa eye na do ho sido dami le Yesu ben come nye hwesebe we atemawe nye hwesebe we atemawe nye hwesebe we atemawe
Yesu. Mia novi nyɔnuwo le mia dome. Si geɖea ɖeviwo va gbati na wo tsi. Eye fifi la ŋutɔ tsa mia dometɔ ɖewo le tame bum ku ɖe ɖeviwo ƒe agba ŋuti. Yesu. Eyi ke ne ɖe fia mi bena mi meganye ame manɔamesitɔ o. Ne ɖe fia be etɔ le mia si. Ne ɖe fia be kplɔla nyui aɖe le mia si la. Meda akpe na o. Elabe ɖe sia ɖe la. Ezu ewɔ le ewɔ yi le Yesu be ŋkɔme. Owe de nuxaxa dzo. Owe de vevesese dzo. Owe tsɔ dzidzɔ ba mi tsɔ si na mi le Yesu be ŋkɔme. Fo. Vitɔwo hã le mia dome. Wole ntame bu. Eke mi dza wɔe ɖo. Yesu kɔ wo ŋkɔ dzi. Ɖevi ɖe sia ɖe ke le dɔ lém. Yesu, miele ɣli dom na wo, miele aƒa dom na wo, abe hame ene, mieɖe gbeƒã dɔyɔyɔ, mieɖe gbeƒã dɔyɔyɔ, mieɖe gbeƒã katsutsu, mieɖe gbeƒã gaɖeɖe le Yesu Kristo be ŋkɔme, eyiwo katã nye adzewo be dɔwɔwɔ, eyiwo katã nye ƒomegbɔgbɔwo, mieƒo fidewo le Yesu be ŋkɔme, mienɔ te le ʋu la me le Yesu Kristo be ŋkɔme, mieɖe gbeƒã dɔyɔyɔ, mieɖe gbeƒã dɔyɔyɔ, mieɖe gbeƒã dɔyɔyɔ, mieɖe gbeƒã dɔyɔyɔ le Kristo Yesu be ŋkɔme. Gbɔgbɔ sia gbɔgbɔ yi ke do alẽvi ba wu vɔ wònye avudzagla, wònye elu ravisseur be agble nu le Mawu be hamea me la, mietsɔ Mawu be kekeli gbanku ne le Yesu be ŋkɔme. Makpɔ mɔ le Mawu vi de kenti o le Yesu be ŋkɔme. Miegblɔ nya ɖi. Etsɔ lɔlɔ ƒe asi tsɔ kpla kɔ na mi. Egblɔ be na nyuie fafa le mia dzi. Yesu be ŋkɔme. Miasubɔ, mialɔ, miatsɔ dzodzo asubɔ. Si oram le lolo ibo